Ono što je važno za reći je da i dalje se Sava izlijeva i da pogoršava stanje na prostoru sela Vučilovci, gdje smo već juče sve evakuirali, Gorice, Krepšić. Ovamo u Orašju je to puno gore. Mi pokušavamo da umanjimo protok vode kroz ovaj nasip. U nekoj mjeri smo to uspjeli napraviti s jedne strane. Međutim, s druge strane je radio helikopter, izbacivao je fortifikacijske objekte u obliku čeličnih ježeva. Sad je u fazi da prenose velike vreće sa pijeskom. Vidjet ćemo kakav će biti učinak. Ja znam da ćemo mi preusmjeriti tijek kretanja vode u rijeci Savi, da ćemo smanjiti njezino curenje na ovom prostoru. Recite mi koliko vremena bi po vašoj procjeni naravno trebalo, mada je to teško zaista prognozirati, ali eto vi ste tu na licu mjesta i drugih izvora definitivno nemamo. Koliko vremena da se sve završi? Da se bar uspori taj protok Save kroz... Mi ćemo pokušati nešto do kraja dana da improviziranim sredstvima preusmjerimo kretanje vode i to na neki način i činimo, ali trajno zatvaranje je u ovom trenutku nemoguće napraviti bez nekih ozbiljnijih snaga na koje mi ne možemo računati u ovom trenutku. Tako da radimo samo da smanjimo protok vode i smanjimo njezino curenje van korita rijeke Save. Imamo informacije da jedan helikopter koji su Oružane snage Bosne i Hercegovine stavili na raspolaganje za prevoženje ovih fortifikacijskih prepreka definitivno nije dovoljan, ali više prevoznih sredstava helikopterskih nema. Pa da, imamo ono što imamo. Ja sam zahvalan ministru obrane, gospodinu Osmiću, da nam je omogućio i taj jedan helikopter, jer znamo da juče su zbog tehničkih razloga ili zbog nemogućnosti prevoženja tako velikih tereta bili otkazane ove misije, ali evo jutro smo krenuli, danas je dan radi helikopter, pa vidjet ćemo koji će učinak biti. Gospodine Domiću, hvala vam lijepo. Hvala vama. Na liniji imamo kolegu Dragana Đukića. Kolega Đukić, evo i vi ste na licu mjesta, što bi se reklo, dakle na nasipu u Kopanicama, i koje informacije možemo dobiti od vas, prije svega kada je riječ o ovoj ugroženosti prema području opštine Orašje? Evo, teško je bilo šta novo reći osim ovoga što je rekao gradonačelnik Anto Domić. Očigledno je da je nivo protoka vode sada znatno smanjen u odnosu na jučerašnji dan, posebno ono prije podne kada smo prvi put se pojavili ovdje na provaljenom nasipu. Međutim, voda i dalje ide prema Orašju, desno, znači prema Orašju, pravo prema Vučilovcu i Krepšiću, i imamo neke informacije iz pouzdanih izvora da voda sada ozbiljno ugrožava i Orašje, da se vrši, da civilna zaštita Županije Posavske vrši odbranu, odnosno pripreme za odbranu kod benzinske pumpe Faruk, da bi onemogućili prelivanje vode preko magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kažu da su tamo vreće, da je ozidan zid od vreća u visini od 1,5 m i da se očekuje da bi noći, da bi voda mogla prodati u Orašje.